салом бинандагони гиромии барномаи тилоки ахбор аст ки аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари расмӣ ба ҷумҳурии исломии Покистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони нақлиёт, фарҳанг, маориф ва илм, директори агентии назорати давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, раисони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, палатаи савдо ва саноат ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ вориди шаҳри Исломобод, пойтахти ҷумҳурии исломии Покистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Исломобод сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми кишвари мизбон бо самимияти олӣ истиқбол гирифтанд. барои пазироии меҳмони олимақом фурудгоҳ бо аксҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Покистон, парчамҳои ҳарду давлат ва шиору овизаҳо оро ёфта горди фахрӣ саф ороста буд. тибқи муқаррароти сафарҳои расмӣ ба ифтихори меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилдик сар дода шуд. साथी इधर आओ, एक आधा बंदा बाहर खड़ा करें। ये उस्मान शायद बाहर आओ ना, थोड़ा सा सामने आओ। आसम में गेट बाद में कर लेना। ये जरा बंदे सारे एंटर करो, लगी स्कैन करो, साथ हो गए। وزیر صنعت و استثمارات جمهوری شما رو به اسلام آباد خیر مقدم میگوییم. خیلی خراب است شما را استفاده имрӯз сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Покистон бо баргузории маросими истиқболи расмии меҳмони олимақом дар қароргоҳи сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон оғоз ёфт. мавриди зикр аст ки ба истиқболи меҳмони олиқадр фурудгоҳи байналмилалӣ ва кӯчаву хиёбонҳои марказии шаҳри Исломобод бо парчамҳои ду кишвар, аксҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазир ва президенти Покистон Имрон Хон ва Ориф Алвӣ, инчунин
шиору овезаҳои ифодакунандаи дӯстии мардумони ду давлат оро ёфтааст. Ба ифтихори сафари расмӣ ва пазироии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Покистон қароргоҳи сарвазири ин кишвар низ бо шукӯҳи хоса омода гардидааст. Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири кишвари мизбон муҳтарам Имрон Хон гарму самимӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват кард. Маросими истиқболи расмӣ бо гузориши фармондеҳи горди фахрӣ оғоз ёфта, бо садо додани сурудҳои миллии ду кишвар гузашти меҳмони олимақом аз назди сафи горди фахрӣ, арзи салом ба сарбозон ва эҳтиром ба парчами давлатии кишвари мизбон ҷараён гирифт.
Education Minister, Waziri Maori, Energy Minister, Commerce Minister, Assistant to President on Foreign Relations, Minister of Transport, Minister of Culture, Minister of Education and Science, Ambassador to Tajikistan and Counter-Corruption, Chairman of the Committee on Emergency Situations and Civil Defense, Spokesperson to President. In Pakistan, 10 billion барраси масоили вобаста ба рушди минбаъдаи муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории ду кишвар нахуст дар мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон муҳтарам Имрон Хон оғоз ёфта, зимни музокироти расмии сатҳи олӣ бо иштироки ҳайатҳои васеъи дуҷониб идома ёфт. дар ҷараёни мулоқоту музокироти сатҳи олӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои робитаҳои кишварҳо инчунин масъалаҳои умдаи минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пазироӣ ва меҳмоннавозии гарму самимии ҷониби Покистон изҳори сипосу хушнудӣ карда, доир ба аҳамияти муносиботи ду кишвар чунин гуфт: мо ҷойгоҳи геостратегии Покистон ва нуфузи онро дар минтақаи Осиёи ҷанубӣ ва ҷаҳони ислом муҳим мешуморем. мо омодаем тамоми имкониятҳоро ҷиҳати таҳкими минбаъдаи муносибатҳо ва ҳамкории кишварҳоямон ҳадафмандона истифода барем. зимни музокироти расмӣ доир ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, илму маориф, фарҳанг, амният ва дигар самтҳои робитаҳои барои ҳарду давлат судманд гуфтугӯи судманд сурат гирифт. таъкид гардид ки бо дар назардошти воқеияти имрӯза аз ҷумла вобаста ба пандемияи COVID-19, рушду тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, энергетика, нақлиёт, алоқа, кишоварзӣ, саноат ва ҷалби сармоя бояд яке аз самтҳои асосии талошҳои муштараки ҷонибҳо бошад. зарур шуморда шуд ки ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми тиҷорати дуҷониба ва тавсеяи ҳамкории сармаягузорӣ, фаъолияти самарабахши комиссияи муштараки Тоҷикистону Покистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва илмию техникӣ идома бахшида шуда. ҳамзамон кори шӯрои муштараки соҳибкорон ва гурӯҳи кории муштарак оид ба энергетика ва инфраструктур фаъол гардонида шавад. татбиқи муштараки лоиҳаи Каса-Ҳазор дар соҳаи энергетика намунаи олии ҳамкории ду кишвар мебошад ва яке аз масъалаҳои муҳим дар доираи лоиҳаи Каса-Ҳазор сари вақт анҷом додани корҳои сохтмонию васлкунӣ ба шумор меравад. соҳаи нақлиёт яке аз самтҳои афзалиятноки робитаҳои ду кишвар буда Тоҷикистон омодаи тавсия бахшидани ҳамкориҳо дар ин соҳа, алалхусус доир ба пайвастани Тоҷикистон бо бандарҳои баҳрии Покистон Қаручӣ ва Гвадар аз тариқи ташаккул додани долонҳои транзитиву нақлиётӣ мебошад. ба роҳ мондани парвозҳои боркашонии карго байни ду кишвар омили афзоиши табодули молу маҳсулот маънидод гардид. бояд гуфт ки ба мақсади тавсеяи ҳамкориҳо дар самти ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ, лоиҳаи созишномаи байниҳукуматии сеҷониба оид ба ҳамлу нақли транзитӣ ва тиҷорат байни Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон таҳия гардидааст ва дар баррасии ҷонибҳо қарор дорад. вобаста ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаи саноат пешниҳод гардид ки ҳамкории ҷонибҳо дар бахши саноати сабук ва коркарди маҳсулот, инчунин дорусозӣ, таъсис додани корхонаҳои муштараки саноатии истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон бо иштирок ва сармаягузории ширкатҳои покистонӣ ба роҳ монда шавад. дар соҳаи кишоварзӣ ҷонибҳо оид ба густариши ҳамкориҳо дар бахшҳои чорводорӣ, растанипарварӣ, мубодилаи таҷриба дар самти селексияи тухмии зироятҳои ғалладонагӣ, лӯбиёгӣ, равғандиҳанда ва бозомӯзии мутахассисони тарафҳо ҳавасмандии худро иброз доштанд. зимни баррасии масъалаҳои амнияти бахусус таъмини амнияти минтақа Тоҷикистон ва Покистон дар масъалаҳои мубориза алайҳи таҳдидҳои глобалӣ, терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромилли шарики табиӣ номида шуд. дар робита ба вазъи мураккаби сиёсии кишвари ҳамсояи Афғонистон таъкид шуд ки Тоҷикистон хоҳони ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу собот дар он мебошад. изҳори боварӣ карда шуд ки робитаҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Покистон дар оянда низ тавсия ёфта ба манфиати ду мардуми дӯст хизмат хоҳанд кард. дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар барои пазироии самимӣ ва меҳмоннавозии ҳукумат ва мардуми Покистон изҳори сипоси беандоза карда аз сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон муҳтарам Имрон Хон ҷиҳати анҷом додани сафари ҷавобии расмӣ ба Тоҷикистон даъват ба амал оварданд.
پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی تاجیکستان و پاکستان در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم عمران خان مراسم امضای 12 سند نوی همکاری برگزار گردید. زیر اعلامیه مشترک درباره اقدام‌های بعدی جهت ساختن شراکت استراتژیکی برای همبستگی منطقوی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها سندهای زیرین امضا کرده شد. سازشنامه همکاری اکادمی میان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و دانشگاه ایندوس پاکستان. سازشنامه اوید به همکاری بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت کویتای بلوچستان جمهوری اسلامی پاکستان. سازشنامه اوید به همکاری بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت سیالکوت جمهوری اسلامی پاکستان. یادداشت تفاهم بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت لاهور جمهوری اسلامی پاکستان. یادداشت تفاهم بین اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان و دفتر ملی حساب جمهوری اسلامی پاکستان. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان اوید به پیشگیری و برطرف‌سازی حالت‌های فوق‌العاده. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان اوید به همکاری در ساحه‌های فرهنگ و صنعت. یادداشت حسن تفاهم بین دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان و دانشگاه ملی زبان‌های معاصر اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان. تفاهم نامه اوید به همکاری‌های علمی و تحصیلاتی میان دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و دانشگاه تکنولوژی‌های اطلاعاتی کامستاسی جمهوری اسلامی پاکستان. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان اوید به حمل و نقل بین‌المللی اتومبیل. برنامه همکاری بین وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی پاکستان. بعد انجام مراسم امضای سندهای نوی همکاری سران دولت‌ها، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان برای دایره وسیع خبرنگاران نشست مطبوعاتی و راست نتیجه‌های واخوری را نیک و نظر است ارزیابی کردند. ادامه اخبار. در عرفه تدلیل جشن وحدت ملی، گروه کاری کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ناحیه روشن با قشرهای گوناگون جامعه ملاقات نمود. در این واقعه‌ها دایر به صلح و آسایشتگی و حفظ آرامی و آسایشگی مملکت ابراز نظر کرده شد. همکاران ما از ناحیه روشن گزارش می‌دهند. در برابر جشن استقلال ملی، مردم تاجیک نسبت عید وحدت ملی که نشانه سرجمی مردم تاجیک می باشد احترامات خاصه دارد. در تمام دنیا تنها در وطن محبوب ما چنین عید با نام بزرگ وحدت ارزی وجود می کند که رسیدن به آن از تاجیکان صبر و تحمل بیشی را تقاضا نمود. به خاطر گرامی داشت عید وحدت ملی، گروه کاری با راهبری رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم، نمایندگان اکادمی اداره کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پس از واخوری‌ها در ناحیه‌های دروز و ونج در ناحیه روشن نیز نخست در تنتنه روز حفظ کودکان در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام اوتنبک کیلچیبکوف شرکت ورزید. گفته شد که توجه راهبریت عالی مملکت نسبت نسل آینده ساز به اندازه بوده. بنیاد این آستانه تعلیمی خود گواهی چنین گفته هاست. در جواب به چنین غمخوری‌ها نسل سازنده باید تمام نیروی خویش را برای پایداری صلح و وحدت کامل ملی و ارزش‌های بهترین میهن‌پرستی روانه نماید. در افتخاربینی تحفه‌های خاصه به کودکان بی‌پرستار سپرده شدند. ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت چنین طبقه‌های نیازمند غمخوری‌های بیش ظاهر نموده برای آینده آن تدبیرهای لازمی اندیشیده ایستاده است. می‌خواستم اظهار منتداری خودم را به پرزیدنت محبوبمان برسانم که محض غمخواری و دستگیری پدرانه‌شان بود که ما یتیم بودن خود را در جامعه ایست نمی‌کنیم. برایمان تمام شرایط‌ها را مهیا ساختند و من جواباً به همه غمخوری‌های بی‌نظیرشان وعده می‌دهم که مکتب را با بهای اعلی ختم نموده به دانشگاه طبی داخل شوم و برای خلق و وطنمان صادقانه خدمت نمایم. پس از انجام واخوری در مرکز ناحیه، سلسله ملاقات‌ها در وادی دورسترین پرتنگ ادامه یافتند. آموزگاران طالب علمان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 24 روستای سیپانج دستاوردها را به معرض تماشا گذاشتند که در آن نمونه‌های ایجاد کرده خوانندگان در مورد هنرهای مردمی، رسم‌های کشیده شده بخشیده به روز کودکان و اینچنین طعام‌های ملی جا داده شدند.
охирии гурӯҳи корӣ дар фазои боғ сурат гирифта, дар он намояндагони табақаҳои гуногуни ин водӣ ширкат варзиданд. заҳматҳои беандозаи пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон имкон бахшид, то сафинаи орзуи тоҷикон ба соҳили мурод расида, дар мамлакат зинав, сулҳу собот пойдор гардад. бобати мавқеъу манзалати ҷавонони имрӯза дар пойдор нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ, пешгирӣ аз шомилшавӣ ба ҳар гуна ҳаракату ҳизбҳои тундрав ибрози назар карда шуд. қайд карда шуд, ки пешвои миллат беш аз 40 маротиба ба ин сарзамини асроромези мамлакат сафар кардааст, ки нишона аз ҳурмату эҳтироми хоса нисбати ин мардум мебошад. имрӯз бояд зиракии сиёсӣ бахусус миёни ҷавонон дар мадди аввал қарор дошта бошад. набояд мардуми бо фарҳанги мо ба терроризму экстремизм ва дигар ҳаракатҳои номатлуб таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд. пешаи мардуми тоҷик танҳо ободкориву созандагист. дар рафти мулоқот аз ҷониби ҳозирин бобати ҷудо намудани қитъаи замин барои бунёди осорхона ва масоили дигаре вобаста ба рушди деҳот пешниҳод карда шуданд. чорабини хотирмон сурат гирифта, муҳтавои меҳварии онро гиромидошти сулҳу ваҳдати миллӣ ва суботи комили Тоҷикистон дар бар гирифт. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбанд. саломат бошед.